Minister okugambebi nobwabire nabuganaho abatura omucharo ekyakati yaba omuhururu eyatandikire eyo kubuganaho abatura obwo barikwetegurira okutera karuru akekigombe kya NRM. Chairman Chesi yariwe nabanjisho gariranye kuzo mu government ahabwenji ngashangana umututu katwabatere heberasi kuna abatere heberasi abana baye yongera no kireba. So mwisho kuna araba kwatsisho barakabonira heberasi okuruto mu government n'ukundemo. Minister Frank Tumwebaze ayorekere okwatwaho ahabwa abantu okweyeta abarukusasa bw'abantu kandi obwo bine bigendererwe bindi hataraba kushaba karuru ko bushubuzi njembe y'abantu bampa karuru ntunge ekitinisa kinyambe kushubura makireba hata abantu abo mbamanye plan kajiha omu ministry y'ebyamagara eri approved. Minister Frank no yabanze kutera ekizimbaho mpaho ico turi kukozesa hati yankirwayo hati niyenda kubatera ward zenyini mbatereho nekina cyo kunagamu omwana wa nyuma placenta PT omuntu kubasa kumanya MP minister mwebembeze murundi Franco ha Omugandi Cedric Nzire Kaguta ashabera besimbereho omurimbarra district okureka kubaganisamu abatura omadini hamwe na nenganda ahabwo burungi obwe kibine kya NRM. Twagira aho wano rirasania okuza kutamuka murari nobuza bukujya nawo Kokano na kujya kamurari nokutwaruka bakuri kanyo Ninga kau Tuko no kwatur sania rokuri no nabantu batamuka murari Kansi taraho tabudigi arota kagireba Mwentu baganga bakwenda kureka kamurari nkai arasanya mwihan bakutwaruka bakuri kabanyinaho Niwe yizire garukanisa Yizire kombeka mbarara Abesimbereho abetekatechere okwiba karuru nabo barabwirwe bashabwe butakigeza ebyabira mutu birabirebere abantu bakabata mu bururu okubwiba okija kareta abasirikare bakateka karuru mu boxi nimbaganda no bari wo kigaraka ko atamwe basebo nabanyabo itwe twine busubu abakugira ngo tuzakwiba bururu nakuza kwiba karuru. RDC Wambarra nawe ashyikira hamukorogo na ikigwenda kubahamya imomare bamwatanga kureta kavuyaha omungeri yona we are ready for you direktera karuru ko kushanga entebe kanisa zona zyo muri Mbarra so mubo bwire kwereka abantu tima itire hensia twebembiro cyamani Prosper Fise zo twatanisa n'abantu bitu obuhereza turushehi n'abantu amakuraga gashakwa Anthony Atwine na Aidan Bataringaye. Pali